Kenten. 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 Lokasinya di Kenten. Perumahan Gria Damayuda. Mantap baik. Langgar saya ngopi sih ini saya ngendang ini yo ngele iki yo saya sabar yo kalem Bu kalem ganti yo jalur ganti yo ayo gini, semua gini, jalur ganti kendang gini.
Sing biasanya nyanyi iki maju. Aisyah. Ayo. Yunus. Ya, Pak. Ya, siap. Ya. Ting dan semok tonjong rasa seliramu. Panggal ora gelem. Panas sih dia kayak Mendrong.
Ayun na siya mabo. Ayun na siya mabo. Luto na kami na mabo. Luto na katapos ka. Balik ko din na. Nagsuot pa ako. Ano ang kali ka mabo? Bicara, bicara, bicara. Salam bos, salam.